ma lima pa YouTube channel lo thira lo nga thin tu te chibai ka buk ve ka chau ka channel te hi like comment le share te min lo pe a dar zau theng pera min lo ti dar sak tu po in kan ngen chewa ti chuan tun tum bi ka hian Europe khomol pui ram sang te a Muslim ral plan te le aram chunga Muslim pun chau dan te le ral plan sim abit takin Muslim te na boina le har sana an siam dan chung chang Europe khomol pui sang bi ka han soi kan du a ti chuan chung Muslim te du lo na le abik takin pro Palestine kan ti ron hluar chho talutuk te heng te na in ep na bo ruak te po han soi kan du a Europe ania wangin azawina lian khop maya kan soi seng don lo ti achiang renga tun tum bi ka chuan mai engele aram sang te po kan ron dan wal to a ram thurbing ang te pon ti chuan kan la ron chun jam zelanga Europe khomol pui pia lam Asia khomol te le heng kho chak lang thung kan ti ang chi te po niang chu chung te po chu aram chan dan ang zelin kan la ron tianga Muslim ho hianin boruak an nei lian sot khop maya chu tiang Muslim boruak lian tak kara chuan Europe khomol pui ram sang te khon eng ang takin nge Muslim te chu an lo machon ti chu I han ngai tha hawang o Europe khomol pui khu Christian tamnaram an ni thina mase tuna ero chuan chu an ni na chu an bo sal to a European mi tam tak chu a ming chawa Christian an ni to a Christian nakal sana sa khodanga inlet ai ma chuan atheist pung zelin Christian atanga atheist a inlet ta an tam hle ani poi ta ber chu Muslim ral tlante awanga Christian na din mun tlaniam tel zel khu ani a tuna hian za asom ni paruk vel chau Christian hi an om to ani kum sang ni le som atanga sang ni le som ni inkara ringot po khan Europa 7.6% in Christian zat an tlaniama chuti mek lain Muslim sa khot zui tu ero chu an thang duang hle thung ti chuan Europe khomol puya mishing 7% ve million somli panga vel chu Muslim an ni to ti na ni Europe khomol puya Muslim tam zolna ram te chu UK, France, Italy, Switzerland, Germany le Sweden te hi an tam zolna an ni meka sapram kan ti mai hruai tu te hi Muslim an in tlon siak na sa em to a tuna po atam zok chuan Israel le Hamas in do na chung changa po hian Hamas an tan a European Union court sang ber ECJ chuan Christian ram a in chal Hungary chu Muslim ral tlante an rama an lak lu ve du lo wangin thiam lo a chantira EU court hian Hungary chu ral tlante alak lu ma chu ni tin nikhata million khat zel choi turin atia kum khata dollar million zathum samruk panga an choi don tina ni France rama mi pui makta duai rukvel chu Muslim an nia Germany rama mishing makta duai rukvel thau khu Muslim an ni bok tin UK a cheng mishing makta duai li le achan ve vel chu Muslim an ni to bok Italy rama khuan Muslim ral tlan hi an pung chakin Muslim an tak chap em boka buaina le harsan na kong sang an tok cham chi boka chutianga an lo tam tak zelawangin an huang tawin an dar kher mei ta sarialo te chu an ron phut ngam ve ta zela Italy Prime Minister Giorgio Meloni mei che hoisen takani a Italy rama Muslim ho khosasia chu ti dan phung manga in lak than du na ani ti inaron soi ta bia Italy hian kum sang ni le som pakhata burga lo khap to tu friends chu ti dan a entona kum sang ni le som ni panga October tha khan Italy ram puma van tlang muna burga le nigap Islam mei chelu khu na man khap na dan siam arok ania hei hian soi zui a lo hle he dan hi man ani chuan dan bo chiat chu euro zathuma tanga sang thum thleng choi tir thei an ni dona euro khat hi India poisa chuan cheng za le pani ani Italia hian tun tin muna Muslim noi ni million ni chuang vel an om meka total population atanga 4.9 Muslim an ni Italy khuale tui Muslima inlet hi sing ni sanga vel an tling to boka tuna Muslim te minority nima se khovel puma an than dan le an sa kho kalpui dan enin Muslim te hi thla tham mai chi ni inan shelo
burga le nigap khap rot chan ero sa khodan manga nam chin phung thak dang lam na cultural and tradition ti borban na tur ven na ta na ti ani thung Israel le Palestine boina awangin khovel mun sang sang chu angong chuak zela Italy po amai bik lo chu ani kum sang ni le som ni pathuma khan an khopuya tawar ming thang tak tawar of pisa antia phei chuan pro Palestine ten Palestine flag lian le sei tak chu zar thadua yim Palestine flag rong mei khuchit tel ani boka Allahu Akbar ti in ring takin an aw chuaka chu chuan boruak ati so sang chho zual le bok he makum vek hian Muslim ral tlante chu longte zasom pani mangin Muslim ral tlante chuam Italy le Europe an pan na sa le a chutianga Muslim an pun chho zela wangin an ram chu abuai thu chho zela kum sang ni le som ni panga September thla khan UK, France, Canada, Australia, Portugal, Belgium, Andorra, Malta, San Marino, Monaco le Luxembourg te hian Palestine chu ramthan agin an thlopa heti la hian Italy Prime Minister Giorgia Meloni chuan Palestine chu ramthan agin apom ve don lo ti asaya he thu asaya wang hian Italy ram chung mun sang sanga pro Palestine ten buaina an siam na sa le a Italy khopui milana phei chuan an in 12 wak na sa em bokani an sarkar du lo na po alien ngal le a hetamo phurtu le mei sang hlap tu ber langsar tak tak te chu Muslim an lo ni le zela kum sang ni le som ni panga December thla khan an sarkar in Palestine ram an pom lo wangin an khopui pakhat bolok na a po pro Palestine tam takan no pung khom to bok Christmas dona Pakistan atanga Muslim ral tlan pakhat chuan Christian chung kwa le no pangte in khom na hmuna an Santa Claus in chu a hal sak chiam maya ama hi man ngal ni ma se achung thu ero la rel chian lo ani thung chu mai chuni lovin kum lui tha zana Muslim ral tlan te chuan an khopui Florence mun hulum la ya boina siamin cherten an invona sa le a Italy ram chu Muslim ral tlan te awangin nassa takin tuna an buai me kani UK apo hian ni tin thlatin kum tin Muslim an pung zel ti chu khovel in a ria UK a hian Muslim hi maktaduai li vel an om me kan ti to kha UK a maktaduai somruk paruk vel atanga 6% an tling pha a zirchian na tanga alandana phei chuan UK anaw piang zinga Mohammed ti ming putuan tam berto a khovel ram tam takinamang an pui me ram an ni an sarkar in rel bol na mu mal lo le khovel lo obbet to turam chu Muslim ten an obbet me kaniya kum sang ni le som ni panga September ni som thum kham London khopuya UK Patriot Hovim Unite the UK kongzo an neya heta kalte hian tam hle a hei hi UK a Muslim pem lut tam lutuk du lo na kongzo ani bera he hun hi Christian ten an lut hle a he mi ma dai khan kongzo te lo nei to bokim Jesus is King ti te kengin June thatira Tommy Robinson a kai suaina ralia khan neya chuan lali suwa hi kan lal le chandam tu ani ya kan culture le heritage le kan sakua hi kan pethiang lawang ti te chu an puang dum duma tin London chu Londonistan ani lo thu poster lian tak tak te keng mu tura om nual bok an khopui ber Londona mayor chu Muslim ani ya khopui tam taka mayor chu Muslim an ni furto tin dan le dun po bo chiat na Muslim an in rol na sa le a an khopui chunga kot kher lun lai ber Trafalgar Square a Muslim pung khom thin chuam hun rei tak atang to in English mi te mit chu atikam thin le bok Christian Paul sang sang le English thalai rual te kongzo na an nei ngun ta le a an tumber chu Muslim te inchim ral tir lawa England chu English mi te ta ani thu aw chuwa pui ani social media lama ma an la zui na sa le a chuta ma la tulang sar ber chu Robbie Tommy akha anilani zui London khopui chunga ringat po saria lo manna munza som tum chuang alo om to ti an han chui chuat nu phei chuan UK ram dan le thu pek chu atu chemayang ti lo na le thin rim na inan khata an chero wa she lo sot le heti na kala hian Muslim pakhatin English lei rol alo la pong sual zuya
thalai rualten a in an suwa samzui ta ani Free Palestine tia aw rual thin Muslim te huat na chuan Israel supporter te asiam pung na sa le a Iran le Israel buai na chil zuya Israel te ati huai sot bok kongzo le pun kho an huai hot fawa Iranian mi pui ral tlan te la in an ram mi pui ral kan sarkar du lo na lan tirna Europe le America hun sang sanga Israel rali an lo chim ve zela England mi pui te hian an aw la ber chu England ram ro pui na lak le le ni ro se ti ni ba se an target ber ero chu Islam sa khuwa ani miaw awangin Muslim sa kholaka za ngai thei tak an sarkar chu an dem na sa le a doctor appointment mutura hun rei tak nga angai la yin Muslim ral tlante ero chu doctor rualin an chen na hmuna an hrisel na endik sak turin an panchin ti te alo na thang zui sarkar lai left wing Labour Party dem na po ari ring sot le England le Ireland rama te hian Muslim epnan Christian na chu an mang na sa le a zol nei Mohammeda epnan iswaro puizia an au pui war pui le bo tin UK a hian Muslim ten mosque sangthum vel an neya Sharia ko za som thum le Sharia Council som nga chuang an nei to a London a ringot po Muslim bazar som ni chuang a oma London Brighton Luton Oxford Rotterdam Blackburn le khopui tam taka mayor te po Muslim an ni mek bo an lal Prince Harry a private ukil po khu Muslim meichia hijab mangchin ngat kha alani zui heng Muslim ral tlan te hi sarkar in chen na tur a thorin a pe a na tho phalsak an ni ba ka na nei lo te chu sarkar in thatin cheng zanga a pe a thatin a thonin an hrisel na endik sak an ni thin bok chia pek tur tam taka ngai na thiam an ni a chung thil chu English mi pui te chon en liam har sa an ti le England ko pui chung hun tam taka helai hi Islam sa ko petu te chen na ania chu wangin ui ka in leng su ti ten thu chua an siam ngama kholai mun tam taka Muslim te chu an pong borsot le aram nei tu zok te chuan chep zok chan an chang chho mek ni iran in sia a UK a Muslim meichia som za asom sari pariat te chu na thok lo sarkar pui na ring top an ni ya an mi pa som nga paruk te po chu tiang thawim a thonin sarkar in choma heti lai hian fa an nga in an nupui tam takte an neya sikula la ni se Islam sa ko chanchin chu zero vek turati ania Christian sikula po an zero vek anga ya English mi pui tam takte chuan anram sarkar chunga Muslim nun phung chulung oi thak lo an ti hle a ral thuam tel lova in run na ni in an nga ya nu le pa tam tak chu mani in luma po thin thi in an mu thei talo ani England ro puina nei le an du thu an aw pui na sa le boka Muslim poi khoina an to zau sai te chu an sei chuaka Islam sa kho that lo zia le in bum na mai ani zia te an ram chunga nge Muslim ten jihad an puan khum mai lo thon na anat li an nei na sa le bok Netherlands ko pui Amsterdam a po kum ang ni som ni panga kum lui tha zara Muslim ra tlan te chuan Malakov cocktail an vom mangin an kho pui chunga vondel ka piak in hluya kang mei achuaka he kang mei wang hian kum zabi som pakwana asak biak in pakhat chu akang chevek nge chutiang zelin thu nei tu ten Turkey rama Christmas le kum thar hun chunga Muslim nilote beitum niapu mi za som panga man an niya Istanbul Prosecutor Office chuan Islamic State firfiakte mi beitum mi za somthum pasari man tura thupek alo ti chuak to bok Denmark rama Christmas man na mun than khata ve thum chuan Muslim tem ala bak pathian tanga omlo ti te thu siak tam takan ta chi chuaya Christian ram nia kan ngai Europe ram hi an ram hroi tu ten an zir lo wangin an culture le security economy le sa ko na thlangim na satakina tuara EU hroi tu wa Germany ram hroi tu Angela Merkel a omlai ngap phei khachuan ani khan Muslim kha nassa takina du saka Germany mai du tok lovin EU ram zong in Muslim ra tlan atam thei ang ber lang lu tir kha atum top mai ani Hungary Czech Republic Slovakia le Romania te chuan EU in ral tlan te in chan sem tur ati chu an pom lo le a
Hengari pei chuan arukin ral tlante an rama an lu tang ti hlawim an ram ri te thirling nei mangin an hung pha tarum rumani kha Germany po in atuar tarenga tin Bridget po alopian pha na pakhat ani kan ti thei bokang tun hnaya Europe an haron hartana Italia po Islam du lo na pol right wing sarkar aron pianga tin UK apo Donald Trump thiampa Nigel Farage a party din reform UK chuan nasa takin ma aron son chho meka UK Prime Minister Ron Chau mai tura ringpo an tam tanuk mai Friends sa la ni se Islam du lo Marine Le Pen party aron lian to le a in than nei mai turan ni a Friends sa hian Le Pen I sarkar adin mai rin me kanibok kum sang ni le som ni pali January atanga March kha inkar ringota po khan America a chuan ral tlan million khat le achan vevel Joe Biden an alo la du ta sarkar hun chunga alak lu to za chuturu takani heng ral tlan te awang hian anram hian atuar thei em maya an sa khua le cultureng kimin atuara ma se anram roi tu ten vote an du awangin an la lu zel mai tin si aram mi puidi takten an tuara nok an tia an au chuak ve ta sup mai an khopui new yak kot thler lun lai Times Square a te phei chuan Muslim ten an pathian ala biak an tak an mang ta fo maya Ireland rama po Muslim ral tlan an pun zel awangin Israel sarkar dawa Palestine thlop thin Muslim mi te chuan Dublin khopuya city center atanga Christ Church thlangin kong an zo thina heta hian Ireland flag baka Palestine flag an kenga Allahu Akbar ti pain Israel an huat thu an au chua puina sa hle Free Palestine ti in an au rual dual bo hei hitun lai Muslim pungkhom ho te chin dan thinani ya mun then kata chuan death to America death to Israel ti a hla an nei boka hetianga Muslim pungkhom thin te hi Irish mi te chuan an hel hle a traffic ati zam na satba ka anrama Middle East ram boy awanga pem lut an tam lutuk chuan har sat na asiam tam awangin en liam har sa an ti ani ti chuan Irish mi pui nationalist in vuat te chuan Muslim kong zo te lo kang tar turim an in huai hot ve fofa atira chon mi zabor lek ni ma se aretial tiala an pung tuala heng mi pui te hian Ireland chu Christian ramani thu tele an pathian chu Isua Christa ani thu te chu an soya Ireland chu Irish mi pui te ta ani zia an au pui na sa lebok kong zo na hi voi tam takan nei zui ni Catholic thalai rual tele Protestant mi pui ba ka midang tam takin kong zo an huai hot zui te zela Muslim awanga Irish ten har sat na le boin an to sang te chu an au chu puya an tumber ero chu Muslim an ni miaw awangin Muslim rual an sa kho thila pung khom te chu an thu cham ti boi turim an lau au rual thina an ram sarkar chu Muslim ral tlan te laka ram ri khal ngar tu le arama Muslim om te chu thon ho turin sarkar an nor na sa thin le chutianga mun sang Muslim ral tlan te boi na siam awangin Greece sarkar chuan an rama pem luta asilum dil tu te chu anol feka dil na the lu akhap tabur mai UN Human Rights chuan Greece thil ti dan hi mishing dik na chan vo in ra be na ani thu asoi nga la Greece Parliament a he bill hi soi ho ani nuwa vote la kaniya mi za som sari pasari in an thlop la yim du lo lama vote som sari pali atatunga PM Kyriakos Mitsotakis chuan Greece tan ne nani ani thua puanga Greece chuan aram chung buena zalen taka chingfel turim thu nei na nei ani ti ina soi Greecian tuna hian ratlan mi noi nga le sing ni vel an nei meka ratlan te hi chen na tur mun buai pui sak thin an ni na tho ba ka an ram chunga zalen taka khosak an phala kumsari nuwa khole tuini na an deal phal sak thin ani bok Greece rama pem lut tamzok te hi Libya le Egypt atanga lut an ni a Bangladesh mian tam le bok Middle East le Africa atanga pem lut te tan Greece hi clear kar nai berani awangin ni tin mi zatelin longin an panthina heng mi te hi smuggler ten mi pakhata dollar sanga an lak saknu im kilometer zathum vel chu longche taka anin no thina long chesuala tam thina wagin Greece coast gas ten voi tuai lo an chan chuak to
Greece ram hi Muslim ral tlan te tan Europe an lu na kot chuak ani awangin ral tlan ten an chim na sa thin hle a kum sang ni le so panga chawa phei ka chuan ral tlan te awangin an lo buai viau to a an ram economy hi a that viau lo awangin mi pui tam takin an ning hle ani chu wangin ral tlan te hian ram ri le lam an khen thuai theinan ma an la fawa an ram chunga ral tlan te chom dol na pek ani theinan iwa tan puina an dil sak thin bok ani Europe rama hetianga boruak a thlen chan hi Israel le Palestine buaina in arkin chuwa ni in alanga khovel ram sang Muslim te anin lungrual thapa an pong por em bok mi khual na rama mi pui van tlang nun ti buai khopin an pung khom nguna nin om khopin an beng chenga heti lai hian America rama right wing lamin ne na anon chan chau zela wangin Donald John Trump chuan huaisen takim Israel aron thlopa malak na tam dak zinga zirna in sanga Muslim pro Palestine ten boina an siam thin chu aron khapa hei hian mun sanga mingau te aron kai hartani ina lang ber Muslim te tumber nia lang chu Europe le America ram ro rel na thununa obbe hiani hei hi anti thei chuan an mel makum lun Israel ram an doron thei do na chu wagin ni tin mai hian Muslim ral tlan Pakistan Somalia Bangladesh Libya Uganda atang te chuan Europe ram lama an lut zut tamaya an ram ri duty police tele sipai te chuan an lo thlir liam mai bok ne ni tin mai hian Muslim ho wangin Europe ram chu aboi chho zel chu ani phot maya heng Muslim ral tlan te hi hotel changkang taka poisa le eile in turnen an da topa an mamo engkim an pevek maya heng Muslim lo lut ro ho la hian poisa an tho khoma Christian biak in te an leya chuba ka khopui lun laya Christian biak in lian tak te chu an han din huala an tong trai khum ta mi mai zela zing tin mai in Europe khopui sanga chuan aurin namangin Muslim ten an pathian ala an biak la thom chu an ngai thathup zel tamai chu ani heng zong lo chuana chu European Union Europe province zom khom ram hruai tu tem Europe ram te chu Muslim ral tlan te lo donson vector ati anni a heng awang hian Israel ram chuan a hlau thong em mai ani kha Germany khopui koloknia po Muslim ral tlan ten buaina na satak an siama khathil kal zel khan ral tlan du lo na abi takim Iraq le Syria atanga Muslim ral tlan te du lo na a hring chuaka an chancellor Angela Merkel sarkar po in nasa takanor na amachon pha bok an kolokni khopuya buaina chui zel na a namdang pem lut tlei rol rual le bisual tem mei chethen khat chu mipat mei chi na thila an lo ti boi thin wanga in tran ania chung ram dang mi som pakhat zinga mi te chu Syrians Pakistanis le Guineas atanga pem te an lani zui kum sang hi som paria EU ram ten Syria Iraq atanga ral tlan tam tak an boi pui lai khan Germany hian then khat lo chom dol atua karten lin me na chuan hetianga a hu howa pem lut chiam lo don son zel hi adik lo nam in pum khat na buaina asiam theyang ti in asoya ma se Merkel chuan heng pem khom tur te hi kan ching fel theyang atiya Merkel hian malokin UN European Muslim tele ral tlan te hi chu kan thunun theyang ti in lo soi to khani he an khopui kolok nia thil theng wang khan Muslim ral tlan du novin mi sang hi chuangin an du lo na an lan tir bok ral tlan ten atira an pan masak per pol Hungary pu chuan ral tlan te hi an in siak lut phot ani lo chuan mar lampan a an kal aphal sak lova chutianga har sanna an to awang chuan ral tlan te chuan Hungary chu sanin mi singni chuang te chuan Austria le Germany ram chu an pana Europe rama ral tlan an punchak tak em awang hian European Union hruai tu te lu po a hai hiala thut khom man mo kovin engtia lo don son tur nge ti te an rel ta rumani EU atel ram sang te chuan an ramin ral tlan an don son thei tur zat te thlengin an soi chiang hloma UK chuan kumnga chungin Syria atanga ral tlan singni an enkol thei tur thu an soya Germany chuan nuai riat an enkol thei tur thu an soi ma se an chancellor Angela Merkel khan an rama ral tlan an punzel chuan an ram din mun po nasa takina hong don ti ina soi bo chutianga
Europe khomol puya ral tlan an tam tak ema wang chuan khovel mun dang akang kai zela Europe mai po ani talova friends tele ram sang te po an lunga ya an buaya America rama phei chuan buai na sa tak le har sat na kong sang nan to ka EU ram te hian eng tiang in nge ral tlan Muslim ral tlan te hi an chin felanga an chung thuan rel zel don ti hi khovelin athir chun zom zel don ani